Sachisin pat kublai ye fi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habeng ne ya chaprang bat ka kubor hagani ka por tungin ye pe ye ki mat ke bekong san jong ka kubor kumne. Dale homework shua ban kentho. Husiar mentangi dang ailat ye fi ban ye lam ye ki isi ong uba ba job. Hadu laingut ki bapan tiket na ka Congress soyong Maria mi uba HDR lengdo na ka Congress. Jan baro ki MLA ngidon ke jinge dei bajan Henry ye kidau ba jong ke jaj ben reu nginom pendam ong ke HANM. Ka jing tre ye kiliang sngi ki nong rep hanong kendong. La register mokot duma ye ki Henry ngut ki besha kem na Jisang Salbury. Ka mei mariang yengi ke labsa dei ka kamram jungi banyada ni sumaria ka ong ke ki SU. Kring udo onut kendaila ye ki pai ba. Pi akabar ningkong ning syam nga kerpat ni rang ba bediru ibai MDC apa district council bai di bandale homework bahaswa swa ben kran ki media namar ba yok ka kertok kala hakabar ningkong ning syam ngin pet ya ka regional committee apa West Khas Hills district la head ya ka regional committee da ka parti HSPDP badai ba renik tan tongkhar kumu chairman vice chairman jongka regional committee West Khas Hills district the minister jongka United Democratic Party belong vice chairman ba dan hakanya ka regional committee te bat kai ka ba POE ya gitu khniat ki protest ki badan haki iwai ngalan ong lightly ki snong apa West Khas Hills kitu ki protest ala banong kilong ki protest ki bada philali ti jeliu ba po ground kebut pinsa syam ya ka reality ya ka jing shisha handrai haka West Khas Hills district hi borok kawai hakane ka first phase kane ka phase ka beningkong kalong ka jing mentoy ka bakraw ma yangi ka West Khas Hills district baling ong ya kane na marba ka Tarabari sector menno ka ba umjudan po Meghalaya Henry kane ka Tarabari sector kadan hadu khatar ka likely kisnong kamut baro kane ka sector ka awan po Meghalaya marbeling kipet ya ka administrative convenience kumon chupen pau ka MDC constituency jonga ka MDC constituency nga khamdo ka wayro ka snong kat kum kane ka MOU bad yakini pinsa i kini khniat sngi baling ong ya kania namar ba hadin ba ladap ya kani ke MOU kemud pilapet hakitu kilat patai kubuar mensyua ka surak PMGSY napo Athiabari syo umchek katu ka surak borok skata kemud ka jela asam kamsha bantai katu ka surak henry ngadap da ka jingkemen hadin bangaya keren yung menteri rangba jongga jela jongi sa Konrad Sangma labata yaki DC but ulah keren ru yau counterpart jong u chief minister jong ka Assam ba ngidon kam manchnano ya ni ka surang but hadin ba kitu ki shnong ki bala kentup aku tu ka MOU kim dispute shu namar bro kitu ki shnong ki badon haki ngala ban ong ki shnong mo nadu Athiabari Salpara Ranighat Malapara Maspara, Umsheng, Niagalam, Rongthali, Madan Kilur, Khasi Salbari, kita barok kisnong kemut menta, kim don syuk ka dispute bat ka Assam. Te hadian ba kilapet kumta DC jong West Khas Hills utho syaka DC jong Kamrup rural. Ngan sa ai ngan sepen IEP ka jing tho. Hakaba nakaliang jong DC jong ka West Khas Hills district haka South Rik jong April arjar arpoar ula tho shau engineer apa West Khas Hills district ba hadin bangilaya keren bat ka Assam nakaliang jo ka Assam kala ay ka green signal ba kim tu klar shu ya ka project bat pilala ban tray biang ya ka surak las labun snam ka surak rawang ko bakongsan ni tu kisnong stu namar bakala kas new shisha kan long ka jingkur ku namar ba hadin ba ya jinga keren jonga but chief engineer jongka PMGSY ngidap da jingkeman ba kilari tanda ya kan ka project nginget ba kidon ki bedas ban shim ya project haka
amount ke ba sauklur tam te kata ka dei ka wei ka ba ngasukwa ban pensyai bat ka ba dei bat ka West Kha Hills district te khaniat pat akabai dei bat ka district council nyo i ba kila don kat tu kat nengot ki MDC ki balakan tho ya ke NPP ba lai baji lai rai lang handai shpau baji ngi laya rai do kumai kane kai ka ba yalam bakla yo pat ba bat nga kentu yakine ki parlok ki bay dan lang haka alliance bakinum dei ban keren lamler yalam bakla yo pat ba namar ba hakatu ka komiti ki bangi syong om dei ba mangi ki MDC jong ka NPP ngi persya ya no bakin ya let ya file ya ka kes andre ngi shimya karai ba nginum ya ka kes lingba ka district council namar ka district council kamdan kat dan sla kidi ki hima kidi ki traja ka ki badan ki kot kisla balai munjur lang da baro ki MDC ki badan lang ka bodo committee ba ya kata karai andre lapet pat ya ka press statement yo ipat ka kala kumwe tengah kentujur ya ki ba shwa bikin keren kumne kidi ban da husiar marngi dan ka coalition bat ngi ki NPP ngi de single largest party menta ni ailat ya pi bapin lead ya coalition balai bangi buram bat kania ka de ke banga kentu ya ki ba shwa bikin pelat su ki media kidi ban sotu ya ke kata ka jingshisha kata ka de ka nakalian jonga banga kwa ban pensyai dei ba mangi ki kentho engi ba kita ki MDC kila dia ya kari hanrei nga ong ya ki baro kini ki ba kentho engi ngin sampai ken apa ke election result arjar pulai mano badi kari lada kita ki pajba jonga konstituensi jonga ki sngo bang la di kari kin peram kata ka de ka jingshisha hawat ki konstituensi ngamtep hanrei konstituensi la jong ngatrai mapiki media pila banya ti jeliu hang na po district council na po kalan record department kidan ki MDC opposition ki bakran idri hado kata ngamtep kila ale nam kawai ru kalan record igi sinong ki badana bodar le ngate ya ka phase 2 nglapen kret ya ba kawai ru ka sinong khasi kamdei ban chapo asam ketika lang pi sektor bat nga support baik bangin ya penbaik no ni pur sam na marbalai kalau dia perat lasan pau tuli kisnam ladang nyimla bangin ya penbaik yunia menta kemud kandai ka jingtim yangi haki pateng ki banwan teng jonga di ba bodon bor mulong jingwan jongi ni kalong kade kani kade ka jing pemena ya baro ki unit ki circle jong kosoyong konstituensi bat ke MPCC kala dissolve no ya kosoyong block komiti kumjuru ya ki circle jong pi benta ke MPCC kala thung no yang akom u presiden acting president kat kum ko orda bat ka mat ka ba kadaw ka ba ke MPCC ka disol ya kinong kitkam ke berem kumba latim lengba ki kubor ba HR lindo uladon ke jingtumu bandrong no sya ke UDP bat halor kata kisaki ki babiang ke MPCC ke lakhot yanga lembat iki perlok ki jonga bet ki kinhun ki jongi nile peliu jingmut namar nak aliang jongi la de project upaya we candidate te kumta hadien ke jing selok ke MPCC ke thungno yanga kum u ad hoc president haka saun riu arhaja afua te hadien ke jing thung u MPCC yang akum u presiden kum u ad hoc presiden minin kamiet ngila penlong gowe jingelang apa mau maram ngila thong ru ya kawe ka ad hoc committee dengkat ban perkhat nyisim ya karai ban khot ya ki circle ki unit ki barem bat ke kongres bat kinukit kam ke kongres halor kata ngilarai ban khot yaki ha ka meeting ke banlong ha ka absen trik ndriu arja ku ar ha so yong maram ha ka pos pebuje mustem ay yaki bai adok presiden yong ka BC ka pamenta i sla yo ban percaya tinek le jangaru oh ya ki kisnem ki paladam hanan kisnem arja khat lai ter ngal dei wei ne kinukit kam ha ka parti kongres kata ha ka so yong
malabat ku youth General Secretary jo ke youth congress hapo soyong bat hadin kata house name ar kendai kala pelong dak yang bangan resign no bangan ikam no yak tiga kam kamang bat ku General Secretary jo ke youth congress ha soyong te kene ka ba pelong yang kalong hadin ba kadon la singa ma ban patai te kidau ki mo ba pelong ya ban resign tu kapor te la si ko bang tip hi ha ke election na kidon hi ke ba pelong ya ki barung ba ki bami te la jonga shim ba kadai kadau jong kajing bam just tu jumut hap deng kino yalam jong ka parti hak tu kapor te sai sin pat kum kalong ta ngai i ba leng ba ka di kapor bam ta kumba ya ka BCC ha soyong kila di soft na ten le jongi ba tu kini rong ba hadin ngai kenduk lang ba dak we ki jingmut ngai rai lang ban ngin shim ban pet mai bang ban pet ki imbang ya ka ka ba BCC ya ki kam ki ba BCC kanai tre chmat hani soyong ka si ten kleng jongaru ya matahi ngakloi ban ya trelang ban peniso sia ka di BCC hapo soyong blok nang ban klaim ya ki tikram lembak kandidat jungi ubangi sasei hak ni ke dikjon arja pulai den ke jangan ngoni ai kintin berkeren kapor ke sabatai akan sabatai ya ke ke bani khmat nya bar ke sim jam ke bangin sim nani khmat kandidat chuan ya keren nang kwa ni tu lagi ba ngate Wayne presiden yang kasar ke area ka ba apa kesayang blok kongres ngatre ya kala pun sang arposan senang ngatre lengkap berbaistia tukum kurtang ngasau lengak masuk kentit hadian mengayu asau ban berbaistia ula lagi penjon sekai UDP tengikum ki nangkit kam jangka kongres blok kongres kantam kum presiden jangka sarkir saya ngimdan gajing tip kata ngi bang ngi asau bala kalian jang ba istiar walik berangko suka UDP ngiladap de gajing asau longo nomor kata hak deng gajing asau kwadum baka jeng perkat jengi kum nangin le mangilalang dok long senama apa kongres la arpusan senam kendir ngi asau ba ba istiar wa ka ngilasau dulat ngilasau cincang kum nang kat ngimnang su kat kuno kunaro ngai penban ngang snow scam ba don way bansa iron kunidir ta ngisa su komen halor ka ba ular ko kendir tang dan jutim rengle kran wa don way pada ba bansa iron ban la ka kongres di katang tap ke jing su komen ka bakrawa kalian tingi kum ki nongkit kam jong ka blok kongres man ngilong ki inong trikam man kinong kitam ki bla kam slam ba ka kongres tingitan ke jing kermen ba akan ka apply ba uta uban sa iron terus proton hi ke jing job mal na po sinong dingin ka jaka bangang ngadi pe kamat baro ni itan apa ka kongres mal gilalong dok long senam na po kongres kermen ba uni uban sa wan hadin don ka jing job dan kermen ba rai kathong itan arngut laingut ki ba gilaiwan bani keren hadin ba istial lo amino ila dan arngut laingut ki bawan bani kendu yangi kinongkit kam jong ka blok kongres re ngimpat la kin ban rai ban ba we ban wan kata ngin da bisa tadi kalau bangin penskem cua kan cua ya kita dekat jong ka parti jong ka blok kongres na po sayong kali tangata U Presiden barang ba jong ka Neutrap Ashik National Movement HANM Central Body u ba lamprang karbani u loong bakaseng ka don ka jingedei ka bajan ba mat baro an rup hungut kinong mi khmat jong ka jela bat yakini ki kintin u lapen paw habaya kren bat kilat pathai khubor ha ka laitri ku jeliu araja arpuar hadin ka jing pelai paj ba ya ka kali kit nong pang jong ka HANM Maulong Wir Unit ula kren syai pan ba wat laudan ka jingedei ka bajan bat kinong mi khmat henrei umla pat banya peng bat kimat jingdawa ni isu jong ka judgment riu namarkum ka seng kamju pendem ban pensawa ya kasur bandawa ya ka hok jong upaj ba ong uba lamprang namar kata uba kharbani ula kentuwi ki paj ba jong ka beri u hinyau trem bakim dei than ban supen lut por be tang ban kenno ni kren lorni ha ki jingtho ni komen namar kimlong ki besong nia bat ki bapen sngow tenat henry kilong pen ban ka jing ibe bat sngow po dor ban ya beng para do parasnam
Kumta uba lamprang karbani ula khot bat weri ki paitba jongga bri u henyau trap banya mi paitba hakasngi kaban sa penlong ye ka jingalang hanong ba shlong kaban sa khot da ka joint action committee border of Meghalaya kaban sa penlong shen hakini kisngi ki ban sawan na ka banta ka jingli lam jongga sarkar Meghalaya ye ka kendau ka siap jongki paitba sha ka sarkar Assam hakani ka jing pen put ka banungkong jongki ni ki artli ki jila Kumpuseng yelon meeting berarti Kongres Luksa Romba PNSN lane ba bala kan sadon ke jing komen lagi beliau ke jingi yang ba or lasma kongres namar ngajulap borbor ladangi kren kumpuseng ladangi kren ya ke ke ba sarkar karale le ka trai namun sa ka tau ba jadi beliau yang ba do wajan federal election lane lasma politik sama entity yo dengan try mentah sengiru bang idon meeting batu MLA jong mawat jungi bari nek tim soong bo ga HLM kala sama SPP communicate ye yang so ong ba kajak beliau jungi ka paku por ba pan komen kedon porba ban kedokti kedon porba ban bokjat bat tanggawe ngat kwa bun ong pa syaga jat beliau bakal kapor la day bangin ya mi sekmat bangin ya teli na bunta ban ya kit ya ba ya kateson jong jat beliau haba pai sya kejing rilis ya ka ambulan taksi daw honorable minister of PhD government of Meghalaya bari ton do kumpuseng iso ban ai jingiro ya ka snap rekam do HM na po sawas po jingalam jong ba lambok star malar o lambok star marway presiden jangka HM Mahor Circle but presiden jangka HM Sawas Lutret ya ba la pelak menta kesni ya kali kali ke dompang kum si benta ban yakit ban ya ba ban ya tedong lem ya kerson jong usuk kantam kup siliang sem siliang kantam hagane ga thain katong batka district kami kadang ipai sya ikali kitong pang dan guna ba kita lengba jong kene ka ambulan jong ka H&M mangwer unit pentarsi udah pelakkan longga jing mentoy bajku jadi pajba nang tong jong kene ka tong katai batkawai kum ka sengkini ni sukwa ban itu kan pam ba syakri hok yarapok jadi pajba ong song wat per kam bakla ya nega kali kitong pang yarap yo dupsuk yarap yo preu pajar pajba song ba don kam haga mek kayong don kam haga don kam juti sang so ong ba kum ke jaj preu kadai por ba hanu por ba kajak preu kam bang apa ni pajba ladai di Selong, ladai di Thain Bodar, la bentang gini di Kamput Kamsam, la bentang di Kam Bodar, la bentang ka jingdu no yang dah siap bat ke jing syak pensentut no ia urusan jong ka jaj beliau ke po Bodar mai kli molang kona, bangini ni tebak ha ka wei ke si dah ni kilo yang lam juga. H&M bat koi gue diseng harus setri tak bom itu bang ada bom ya gue ga jadi action committee on Bolar of Meghalaya hakawala pamenti batla saindur yang lagi bom udah ada H&M hi na banta ban yang pajba hasor Selong hakawang ini sapen baik besi baik itu por na kumunta mengini ya
Thir badi tai bat ya kun persya ya le jing situit to jong kendo ka siap to urusan jong ka jaj reu sekwe pat ki jelang kemaja namang so penong ba ni im hati we pat si ayu ngin le na pentak dari te kum ka jaj reu bat kum ka seng ka baju ya kun ya le ka tau ba dausan kam tam ya ka isu Lindon option sudah kumbai pat namar kajing penbaik put haga kriswon ke badengkong kalong pit kumba ngila lilam lanai ban lalong ban lilam lanai ban aino ya hendak bersiap jong jadi reu saya jual pergi celah tinjukan borobor ba kak hendau kumut kedai kari sedang juno ya hendau kumut kedai kari empat Namar pengilang kejelah kemarin, Limdon jaka pengilang kendau kan ai, sekian perkejelah. Kalau kalian entah, nak kalian jongka, H&M berangkat ke Jakbom nginsa, ya perkat si kiri tai bah yang terik ni, lapan baik penlong ke, jadi kenduk nak penetapan dia, penlong ki break meeting ki, hotel, nak penetapan dia, site dia kena tau ba jom jai reu kham tam yo put sam ka ba ni don han ga jala ga jum la plat ko klik nam lem put sam ba ikla hadu mentah la don di kumba are likely ga bulams prowe ka state prowe jala ya na mentah ban yarap ya do pisok na benta pandirap itu parari kijungi ba don haki kam batba don haki jinge hano por bat hagran no ka bentaro yang jengoseng si bentar ni so wan ai kublai kerpa ya merisa chat PhD bala pelat por nak benta bandar kat dengan sini ban simru ke benta ban pelat dia kena ambulans nak benta ban kiti dongpang beda bat kena kantong buat thai mau wat mau itu mat khamtam yau presiden juga H&M South District bala Tristom bala sim juga kit ka bakhya da ka ba buat ki bor du na banta ban how la kenti na banta ban beliau ya ni ka ambulans kit pang ya ki pai ba da ka chuleu ka ne ka district ka chu kan sat basai sa da reu ba jan baro ki reu pungut ki mikmat ka don ka jingya jan ke jingya dari tolok dari tangba hawe dari bat isu wa jong ibrio nak lian jong H&M kan nom ya compromise kan no to namar belai ngong kunta namar ba nga hukum keseng nga sultanat namar babon hi brio bijungi ki bahuk bahai reform ban komen ialah kejong ke jaj penriu ban komen para kesi bat kujur ban wok kejak para jaj penriu nomor ngasi komen jong koseng ladang ke H&M don meeting bat Kristen yang sama NPP teman tak kesi don meeting bat borenek ngatrai kan sadon ji komen bong sama HSPDP tenrei ngisukan no basai syaka jai reu ba jan barok ki reu pungut ki ka H&M kadon ngicing jan berkecing jadai henrei kanom ya compromise pat ya ki dauba le isu ba joka ri ba ka reu ngaken mau ha gawe kadali kabalakan da we star jong ke jalan melia ba
o professor de Giswell bukan hawe kara liba ha memeki uang ba utlan ubam tang ya kasih tegane kapan i sai kedar ba wabon hi ha ibreu jugi gile ba kuno ban tan na ban wo kejat ora mangi nama lada Haidin ha ki postan balek Hagapor balong chief minister da ki pradok posnam luksa ba jidi rembai ba ike molong ba dilapang ka jorba ka jing yewo kejat ka jorba ka jing ya pat ya pra jong kinam kemat ka jing rai langi Haidin ha kine ki posnam ki baladak Hagapor balong chief minister u Hagapor makul sengma bat menta u korat sengma kum chief minister jong balam melia kam judon ke jinggo ke jam hot kawer ya ka chat peleu ka hot kawer ye di fight kari kentai bat sulang samla bat bangba bat kat ki bat sokia bat kat ki bat sokia melaga jong ka Undang ke siap bahagia seni ke bahagia cakbom kan sah benar ya ka tarik ke pentaban dia lumpat bah sasar selam habe dai ba kene ka poda isu bat habe dai beneka kam undang kam siap jong ka hari bercakap Kajingye trei kiliang ski kinong rep ha kinong kendong kadai ka balas dang nadu kilong shua manshua Henry Suki kane ka lanang do Hakini gisi lalap setang hakikat tu kat niki shnong bagate ke jinge trei kiliang sngi jong kinong rep kadang don. Kumbala lam kemat da kilong shua habalapoi ka ayom pu punthor ba thung kba kinong rep ki juele lang menteri shua ya ka wei ka lengkha jong i wei naki bat ondala dep ki salai masdang ya ka jong ki paralong bat kumta terter. Ki donru kinong rep ki bumda bun ki jaka rep Henry ki hap penyetrei tangga tu kat nengot kata bandep trei tang hapo shisngi. Katai ke jing trei ya kiliang sngi kapan i ya ke jing long ka wei jong kinong rep ha ka imlang ke salang kabakham sngotanat ka long ba ha kisngi bala pendep ya ke jing trei ki ju penlong ya ke jing ya khawai hayeng jong wei utrai lengka rengkat ke jing ya tho ya ki khana tang ki baharukom bat pensnotanat ya ki paralok bat ya ki bahayeng hasam Liang jongi ke HYC West Coast Hill District ha kanika sngi janmit ko amta daga musim sokia hadin ke jing jia ke jing syakam jong ki Ndungut ki perlok garo ki bakan tup nadu soda snong ki bakan tup du headman deputy headman secretary but lanjut ki executive member jong ka snong gizang salbari ka ba borok sekatahi ka ba hap haka hima jong ka hima nonglang hadu menta ka hap hima nonglang kadang yo kan ya keren berpino lam jong ka hima nonglang yo ba hadu mentahi bidang wanpan ya ka senar naki nakawe ko pos we pat tingin sotu hi jeng syakam jong ni guru jongi Nagalian jungi pendram juri ke jenglek jong wei nak pedang ke badon hak tu ke area ubala ai FAR ya kini di perlok garo jungi bagi bagi larak mentah ka ahim polis aukus bat kunjuru mentah ngi soba larak ya ki syagu hati di nagalian jungi ni pendram juri ya kini ke jenglek jong kini ke polis asam ban ngi dak kerpat ngi DC ban kerpat ba dewan pelaj no ya ki bagi nagalian jong Upad ulaong ba saya discuss ya kini nama kelayat kakes dan saya discuss benda pada SP ban la ban harap belum ya kini ngiru ngikwa nak liang jongi keseng ngikwa ba nak liang ke sarkar ke jenglek jong sarkar ke jeng ya penbet put jong sarkar ngi ba kanawan rak ke jeng kelumar ya kadong kathan samtam ya kini ka west ke hil jongi baru ketangi dan kuit lenti ba hadin ke jeng penbet put usam se kan sawara jeng kemen ni parok garo ke jongi badan hang tu area Rai mentapat kalong dak kupong hadin ke MOU kawan rak ke jeng keluma kawan rak ya ke jeng ya syok ya dat kamtam gitu area te nak liang jungi penram jur ke ni jeng lek jong ka sarkar asam bar kum juru ngi de kerpat ya sarkar Meghalaya kamdai ban ong ba ban klet no ya jong ki bru lo jong rai kide ban simkia ban plat no mador ya ki bar lada nak liang jong ka sarkar asam ka slem ban plat ya kini nak liang jungi HYC ngi sa syong perkhat lang bagi perlo garo jungi bat ngi sa perkhat kuno bagi benek bat ngi de benek ki hadu bakin wan hai da kabasuk basan kini ki barok kini lam snong jong ni gizang salbari tak ada ka turbo nak ngi HYC
Ka khasi students unions jong ka plang mau pra area unit kum shibanta banya snok di hakatayo bekerpang jong ka jing penne pensa ya ka mei mariang ka balarake hakaleng ka perthai menta ka sngi ka nyautrik ujliu araja ar po ar ka lapanlong ye ka jingalang balangkot apo ka SK secondary school plang mau pra southwest khasil district kum joru ka jingthung yekitin riding haga jingalang balangkot u environmental secretary jong ka KSU southwest khasil district uba plus borlin khajarin haga jingkren kum ukongsan uloong baga jingthong yekitin riding ban penjirngam ya ka mei mariang bat ki saudong saukun kamdei ban long tangha ka santrik jong ubna jliu henrei ka de ban long man la ka sngi namar ka jingpom pathar ye ki ding ki se hakini gi sngi kala long ka bashir kai bat ka jinglong jingman jong ka mariang kala kala kat ba nang mi ki sngi ya ka batang ne ka jing shitru lasngu thu lupa ia ka jingalang la panya da uba Spiderwell thong ni president ka KSU plang mau pra area unit layo ia ka jingkren penyang na uba bu ji thong ni headmaster jong ka SK secondary school plang mau pra kiwe pat ginongkren kilong uba Dusterwell kharlang do finance secretary jong ka KSU southwest khasil district kasamla Shabandri Kharaswai president KSU girls wing mokrwat circle bat layo ia ka jingkren khublei na uba Milan Star Nonglang environment secretary ka KSU plang mau pra area unit Hakino ki jingkar khu ki bang blei u ai hangi but hakino ki kep ki bangin is no dan kam la kalong hagaban pomi ki diang ki sit la kalong hagaban po bandan hakino ki jaka henrei ka bakong san yang ikalong bangin tip kumno ban penan kam kamei mariang ka syak sngo bhayangi bangin penan kam ya ka kadeiru yangi bangin perkhatlam na kabenta jongka iwei idiang ngin pen khalam saw ni sansha ngin thung bujri lada kumni ngin la om tang bakan yarap banang aibon yangi bangin nang la ban penengkam henry ka airu hangi ya ka jingkwat ka jingkya ka tanang bon ki siet ki ding ki siet ki sentiu ki skut kata ka jingim ka jong ubrio unkwat unkya karat kabaan kabangamut ban kedaw hangni kadi kiar nakaba penjabo ya kamariam hagini kisngi kibamenta ngina penen kambon daki plastik nadu ukwai ubangi thiet na yaw lapen song yangi hai plastik habalik thiet jing thiet na yaw ru bon ngilas ngau that banra ada kapla bat kalapen suk yangi bangin shoot thiet dai plastik ka jing suk yangi kawanra ya ka jing uot ka jing yam jong kamay mariam ti namar kata tungin nang banyaw kwad kanang ba ka khuit ka suba kandon nadu nalarampay kata na po ying po sam hapo shnong po thaw bat hapo kari bat ka jad riuhi barok away tidak tibasnew tibalada manga bat mapi ngim kendit tia ngim kelatia kelada mentah kan kapateng jungi kebansawan kan mat ya kan nem snew ke kham snew isamla saban rilen lapan kan mau ya ka jing temu jong sarkar India ban klong yo mar pok kendau hagan ka dong ka than jungi hangne yo uranium ban yo i ba tangkat to ka ba ka sarkar kalale ka ba ki ong ba kidang suan tes lane wan pet ya kata jingdon wan tes ya kata jingdon jong ni uranium nilai i kato ngimla banlan ni jing sha nilai i kato ki para ga jungi na ga dong kathan ki balong abnormal ki balong disability berkata ru ke sarkar kaila banburi ban ong bakan dan cikta i ruem rengangai babaro yu i ya kata kepertai berkawai ke yu i ya kata begini ke berkidai tidak kibasniu na kerman da kecing perlong to KSU Pangmapra area unit ya kena program hoj walang idan hangne tang ki kena school ringi kerman balang ba chung ini ki kena school lengba chung ini ki no hikai ki ba hikai ya kini kena school kinla bat prang susu ya kata ga jingnang jingtip joki kumno bangin penyadai rangkat ngin penyadai ya kata ga jinyadai jungi lakalong para bro kabakam tam barkamay mariam ka khandai lat kadika we ni kijaka ka bapau baha po kajala ka bakring ikibajba
bat menta kelanang kring susu na ka jingdon ka syap jing e harengkat ki kentin balatho love you shillong kabalashna penwandur bat kamtam makapor menmit bala penta baru daki jingshai ki pajba ki bayai lenti hakane ka jaka kilape ya be bat sei laki joki mobile man shandur lakalong marway shiparalok bat wachi ying shisam. Tikum tu ngila poi shika bukut jonggo thup kubor, sachi sen pat kuble shibon ya pi baro, tak hadu bangine syambiang, kuble shibon.